awuzwa hayi-ke hayi yabona-ke manje zophishisa umuzi wami wena la hlala phansi hayi wena ayenziwa lento umulela kanjani umfazi womuntu wakhe emzini wakhe ejwayele becela ukuxolisa ungadlali duze kwakho uxolisa ini ngoba labantu bawothisha sebenokuchitha nje isikhathi eside ndawonye futhi besichithela nje emzini wamfowethu engeke ngiyibuza ukuthi kungani bengasichitheli esikoleni bewenzele esikoleni lo msebenzi wabo ngoba kuze kuse nje nangelinye ilanga kucaca ukuthi kuyasa kuphela amasonto lo mfana lendoda le ilala lapha kamfowethu ukuthi wakwenza umsebenzi wesikole bese ngicelile ukuthi ke abakwanyoni bangisize ukuthi sizokwazi ukuxazulula lolu daba lolu lamfowethu ukuthi naye akwazi ukuthi lento eyenzakalayo phakathi komuzi wakhe akwazi naye ukuthola iclosure kuyona athole isolution kuyona ngoba lento ayiqali ukwenzeka sekuyinto nje seyijwayelekile ukuthi yenzeke manje nami bengithi nje ngicela ukuthi sikwazi ukuthi lento le ilungiseke nomuzi wamfowethu ulungiseke ngoba ngisho kwayena umfowethu even nasesimweni manje sempilo asisekho sihle manje isimo samfowethu sempilo even noma sekuthiwa uyazama ukwenza izinto kodwa manje akusenzeki njengasekuqaleni ngisho nakhona wabona ukuthi nje usewumuntu ogulayo ngisho emzimbeni usehlikile manje ngisho izinto ebesijwayele ukuzenza asisakwazi ukuzenza ngoba besijwayele ukuthi ngama-weekend siye sizihlalele sihlangane sidle inyama kodwa manje isikhathi esiningi usehlezi espenda esekhaya ngokuthi wafika futhi nakhona lapha emzini wakhe akekho unkosikazi uhleli yedwa ubhizi namabhodwe uyapheka manje umfowethu uyena oklinikce-ke manje uyena owenza yonke into manje ifika-ke nale ndoda le ihlezi izofika-ke izohlala izomaka-ke nayo manje awo manje lento le seyize yaphuma nasemgqini manje nami sengithe ngiyisukumele phezulu manje lento ngimncane impela kodwa ngithe nami angeke ngiyisukumele phezulu lento ukuze kuzokwazi ukuthi umuzi wakoqwabe ulunge ukwazi ukuthi uqonde ukwazi ukudlala naye ulando ba no usukuphika nawe Totove ndoda yakho siyaphila igama lami nguMalandela sisuka kwiNyoni TV hayi nokuthi ngiyacela phela ukuthi kwenzekalani okay angithi ubhuti yamazi lo Thulani angithi kwaGumede la ekhaya so ngawuthi kunodaba afisa ukukhuluma nomfowabo njengoba uze ngikwabazile angicabanga mhlawumbe kodwa nawe uyakudinga phela ngoba njengoba nishadile phela yabo ayikho into esokuyimfihla ngazi ukuthulana ngizele ngemakala awudaba nje ngisafuna ukuthi silungise nobafo ngikhohle ukuthi Thulani bekhona last ukuthi yindaba lokudaba sezele ngakamela namhlanje angithi vele sisayikho into efihliwe mhlawumbe nento ekuthiwani nani nani ngicabanga ukuthi njengoba uthi usho nawe uthi ubekhona last week makhelwane ngene bengibuza ngamabomu ubaGumede njengoba sifika la ubaGumede yazi bazi ukuthi siyeza ngoba into abayikhulumile so ke Thulani uhlelile yena iyona into ayihlelile mina ongazi wena ongazi nomfowethu lo bengibabizele kona lokho yeah ngifuna abazolungisa lesimo sala ekhaya cha ngitshela uyazi umsebenzi usebenza kokuqala lethela ngitshela yona ihamba kade abona ithechini uyazi ukuthi abona umfowethu makabantu ayikho into bengayenza azazingenza mhlawumbe efunda esikoleni ngiyabhala ikole lo yonke into ama-report ayadinga ngithi yebo ayadinga funa njengoba kuvalwe ikole sikhiphe ama-report yebo so manje mina-ke manje mangifundisa amaklasi awu-4 naye sifundisa ndawonye yeah kumele lokuthi makuvalwe ikole abe sephumile nama-reports abazali bafuna ama-reports so ngima-ke nini-ke mina ngiyafundisa ikopha ngisola kona kwenzakala kanjani uthulale la emzini kakho usuke ngaphethi kusofa ngizumeka kusofa hayi ngayenzi le niyenze lesikoleni unokhona ukuthi ngapha lelo msebenzi
Mina lo menza nje. Wona msebenza Mina lo nawo. menza nje. ngikhathele mina wena manje wena ubhizi wenza Indaba wonke ungamxoshi amanyanga lakini emzini mina. kababa. Indaba ungamxoshi. Wenza wonke Okay. amanyanga. Ukhuluma nje uzungibizela abantu indaba ungamxoshi lakini. Hayi kufanele vele uhambe vele ngoba manje wena wenkinga wena Okay, emzini kababa. wenzizwa ke ngicabanga ukuthi udodoseke Yini Ngaphandle kwepene libovu elingabazi, yini Ngizofika nalokho? manje mina wawena. Oh, uyamanga. Manje nje abantu ekhuluma yangizwe Cha yena lapha nayo uthatha kancane. Njengoba lento yenziwa uThulani. Ngoba uThulani uyafika la almost every week. angithi abona ukuthi Ngiphakele iyamjabulisa adle. le nto. Usanda ukudla ophekwe yimina kodwa nohambe uyokhuluma. Kupheka ubafa hayi wena. Ukudla Njengopheka ngikhuluma ngo-8 kanjini mina. Kupheka ubafa la kanti la Okay. indoda la ekhaya. uthe ngobani wona bafo uyayizwa lekhulunywa lo oze ngako ngaphela wena uyindoda Hayi sangamane ngisho. Angayizwa ngoba ngabuza anginike isikhathi sokukhuluma sikhuluma so pho Ngicela uthule. khwela uthe ukhwela ngithi ngaphaza Ufuna ubiza abantu la. khwela ngithi ke mina manje akapheli ngisho u20 minutes sifikile la ekhaya kulo 20 minutes esawufikile wena wenzani la ekhaya njengamanje umfethu umbonile ngifika lekhaya bafo Uzowenzani la ekhaya? ukuthi manje ukuvakasha ngivakashela ukuthi sikwazi ukuxoxa izingane uvakashele ba Uvakashela umfazi kaMfowethu. uvakashele usefana umngani wami ufana umngani wami mfethu Ngingami nabangani mina. alikho Uvakashela kanjani umfazi? uvakashele umfazi wami Emzini wenye indoda uvakashela kanjani? umsebenzi mfethu ingane Into sengenza mina ngeke ngamvakashela umfazi wakho Ubona wena. sengikhathele ngiyawuthanda umbuzo wakho Sengenza la. ngamvakashela mina umfazi wakho but ayinto engihlanganisa nayo Ngisazosala nawe. Owonihlanganiswa yini wami umsebenzi Ahambise la ekhaya. khwela Sikathele thina lakoqwame. Anigcingane emsebenzini isikhathi asikho esanele khwela usanele nakwami ya ngicela nje Usemsebenzini? ngisemsebenzini Usemsebenzini? Usebenza nabo ngithi abantu? ngisebenza nabo Masuqedile ukusebenza, anihlali nixoxe emva kwalokho ukuthi sisebenze kanjani senzeni. Ngoba seniqedile ukusebenza. wesisi ngicela ungafanisi into engafani Hayi kuyafana. mfethu Phela ijob. okay Umsebenzi uyakusola wena Ngabona nje yona nje ukhuluma ngayo wena angazi ukuthi inabeka la. kulabantu babalayo wena wena funa ungithemba mina Awuthule nawe. Indaba yakho wena. Awuthule nawe. Awazi ukuthi ubekwa yini la emzini. Awuthule. thula phela wakhwela Nakwazi uthule. Unayo wena wasuka. wawuthule phela thula phela khwela kusebenza ngokomsebenzi Wena ukhuluma Usebenza kanjani emzini wenye indoda? umfazi womuntu omthile ngafundiswa Phela ungathuli. Ulwisa ngazi nawe Shaspa. kakhulu. andine okwenza ukhulumeka ngako ngoba Ukhuluma walwa nje wena. mina ukuthi iyangidinga yabo wena mina mangifuna ukubuza uyakhuluma ayikho umbuzo wami ufuna ngiwubuze uqonda awuhlale phansi Yabona nje. Ufuna ukuthi sengiphingekile. webhodi ngithi mina njengoba ngikufica la wenzani uthi umngane lexoxa ngengane Lento kodwa yenza mina namhlanje. ukade Yabona into yenzayo. uthi wena umngane uthi lexoxa ngengane wenza kumina ibekezelele kumadanani apha amaphepha asesikoleni wenzani thola Ngisambisa ama-report. apha amaphepha apha amaphepha asesikoleni abantu wenza esikoleni wenzani thola wenzani ebusuku samthatha ufunani phela kubuza ukuthi wenzani la mfethu mfethi lento nje ngithanda ukukhuluma kakhulu idinga ngoba ukukhuluma manje ngizokwehlisa ubudoda bakho lalela ngizokwehlisa ubudoda bakho manje lalela mina lo muzi angiwakhelanga wena uthi uzomakela la ekhaya
Ngisebenze uzondla umfazi wababa. Ngisebenze- Mamthi wenzi yakhe. Ngiyibona kahle kahle lapho. Okay, yabo. Wena ngekhaya uhlonipho. Imathulani, yazi into enulu ezoqeda lento. Mangcoba ngithi uyabotha umkhwenyana wakhe kodwa ifoni. Okay, angithi Wena abona ngone ngisukele wena. xosha lo muntu ka. Ukuthi sikhule nawe phone ngami. Akahambe lo muntu. Sikhule nawe ngiyakuhlonipha. Ngithe ngumalandela. Abahambe naye. Okay, angithi uyasho uma ngumsebenzi sazohlangana nasemsebenzini Abahambe boba. uyasho nje ukuthi Abanye okay, uyasho nje mangcoba ukuthi akathanda makene la ngoba uze futhi lo kuthiwa wena okay ngizobuya ngo7 ke esikoleni sihlala esikoleni ke simake uzoshaya u7 ebusuku Izokuphatha kahle leyo. Uzobona la